Fishcore se reputasie het die afgelope jare 'n bloukie geloop na die beweerde korrupsie wat by die maatskappy plaasgevind het as deel van die sogenaamde Visraad skandaal. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode van Klets Kompas gesels ons met die uitvoerende hoof van Fishcore oor hoe hulle probeer om die maatskappy se reputasie om te draai. Maar vereers gesels ek en Oukie de Greg oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories, and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news, from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, the Namibian Sun, and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. In Môre se Republikein gesels ons 'n bietjie groen waterstof en ek het vir jou net die ou om vir jou te vertel van groen waterstof. Oukie de Greg, hoe gaan dit? Goed, dankie Irene, hoe gaan dit so? Dit gaan goed. So in Môre se Republikein berigte dat, en ek dink jy het al vir my hiervan vertel, dat die Namibiese regering nie sy eie geld belê in groen waterstof nie. Dis 'n spesifieke projek waarvan ons praat, die Hyphen Hydrogen Energy projek. En dit is 'n massiewe multi-miljard dollar projek. Dis 'n eislike projek. Ja. So 'n mens moet dit in ag neem om die besonderhede daaroor te kan verstaan. So die Namibiese regering besit 24% van hierdie massiewe projek. Ja. Maar dit is nie belastingbetalers se geld wat gebruik is om daai aandeel aan te koop in die projek nie. Gewoonlik is dit so dat die geld wat jy insit is gelyk aan of verteenwoordig, of daar is 'n verhouding tussen hoeveel jy insit en hoeveel jy en hoeveel daarvan jou eiendom is, jou aandeelhouding. Ja. Maar in hierdie geval is dit skenkersgeld vanaf die Nederland en die Europese Unie wat daai koste dek sodat ons as Namibië die 24% besit van hierdie groot projek kan behou. Nou, my groot vraag altyd wanneer daar geld geskenk word in Namibië is, ons weet geld is nie verniet nie, dit word baie weinig verniet gegee, jy weet. So, dan is my volgende vraag, nou gaan die Europese Unie en die Nederlandse regering iets van ons verwag, jy weet, I scratch your back, you scratch mine. Ja, dit is so, kyk wat gebeur het is, met die klimaatsverandering is daar besef dat die wêreld moet verander in terme van energiegebruik en ons moet verskuif na hernubare energie. Maar as ons praat van groot nywerhede, dan is dit nie voldoende nie. So een van die maniere hoe om die hernubare energie in te span om steeds groot nywerheid te kan aandryf, is deur die gebruik van waterstof. Waterstof word reeds wyd verbruik. Daar is klare mark daarvoor. Maar dit is ook iets waarmee 'n mens die energie van hier af kan stuur, Kan uitvoer Europa toe. Daarvoor moet daar 'n nywerheid bestaan. So die belang van die Europese Unie in hierdie geval is om die nywerheid hier te vestig waar die hernubare energie volop en goedkoop is. En met die vervaardiging van al hierdie groen waterstof sal dit dan
vervoer word per skip en op ander metodes na waar dit gebruik word. Waterstof is klaar iets wat gesogte item, maar groen waterstof is beter as gewone waterstof, want gewone waterstof word opgewek met gebruik van energie wat nog steeds van koolstof gemaak Ja, word. Die ou metode. Ja. Presies. Een goeie voorbeeld is die vennote van ONL. Hulle het nou vir ONL uitgekoop, die CMB Tech, met hulle Cleanergy aanleg buite Walvis Bay, waar hulle sonkrag gebruik om groen waterstof te vervaardig. Nou CMB Tech is 'n eislike Belgiese onderneming. Hulle is eintlik in verskipping. Hulle het 'n vloot skepe. En van die skepe, hulle is ook 'n tegnologie maatskappy, CMB Tech. So van die skepe is alreeds toegerus om op waterstof te loop in plaas van diesel. So deur hierdie belegging, deur daai spesifieke belegging, skep hulle nou 'n goedkoop bron van brandstof vir hulle eie vloot, wat in elk geval in Walvis Bay sal kom land, en dan kan hulle volmaak. Dit is die gedagte. So daar is verskeie kleiner projekte wat alreeds vorder. Ek kan ook die High Iron vennootskap noem, waar hulle ystererts met die gebruik van waterstof verfyn, en dan vervaardig hulle yster wat meer klimaatsvriendelik is, maar daai yster is dan meer werd, veral as dit gebruik word om staal te maak, en dan daai staal gebruik word om voertuie te maak. Dis hoekom hulle is in vennootskap met groot voertuigvervaardigers. En dan het ons vir Dowres Green Hydrogen Village, wat eintlik 'n navorsing aanleg is, en hulle doen reeds navorsing. Hulle het wel die ambisie om dit te omskep in 'n nywerheids grootte onderneming, maar op die oomblik en befonds, daar gaan navorsing daaraan. Maar wat ons nou oor praat in hierdie berig, is oor die Hyphen Hydrogen Energy. En dit is 'n eislike projek. Dit moet eintlik die ankerprojek wees vir die hele suidelike korridor wat die regering beplan om in die suide groot ekostelsel gebaseer op groen waterstof en dan hernubare energie in die suide, met Lourdes as die hawe wat gekoppel is daarmee. En dis ook deel van die rede hoekom Lourdes uitgebrei word. So dit is maar 'n stadige proses om so 'n groot projek van die grond af te kry. Hulle is nou nog besig met sekere toetse, maar daar is al vordering met die ingenieursontwerp vir die verskeie dele van die plan. Daar is al klaar grond uitgeken en toegeken. Daar is al klaar toetse op die sterkte van die wind wat daar waai, want hulle gaan ook windkrag daar inspan saam met sonkrag. Massiewe plase van sonkragpanele, dis waarvan ons praat. In 'n stuk van die woestyn waar daar regtig waar niks is. En daar word ook op die oomblik omgewingsbewaring navorsing gedoen om te sien watse diere en plante is wel daar en moet van hierdie oorgeplant word iewers anders, miskien tydelik of dan heeltemal hervestig word sodat ons dit nie verloor nie. Maar oor die algemeen, daai stuk is 'n leë stuk grond, stuk woestyn. Dis hoekom dit daar gekies is. En hierdie nuus is nie eintlik nuwe nuus nie, maar dit is nou vir die parlement se staande komitee, een van hulle staande komitees, ek kan nou nie presies onthou wat nie, vir energie, in die parlement verduidelik, en die parlementlede het ook gereis Lourdes toe om daar besoek af te lê op hierdie projek, en hulle het die versekering nodig gehad dat dit is nie ons belastingbetalers se geld wat ons op risiko stel, want enige ontwikkeling kom maar met sy risiko, maar dit is 'n projek wat ons land groot kan baat. Okay. So, Ougito, my vraag is dan nou, en ons het kortliks, jy weet, voor die kamera begin rol het hieroor gepraat oor,
hoe baie projekte ons oor praat wat ons dan na 'n paar jaar besluit, ag weet jy, dis nou nie meer die moeite werd nie, is nou nie meer die geld of die tyd of wat ook al werd nie. En dan los ons dit en dan gaan ons aan na 'n volgende ding toe. Jy het nou gesê, jy weet daar is daai eerste tekens van groen waterstof, daar is navorsing wat gedoen word, daar is aanlegte, Hyphen is aan die gang en al wat die ding is. Maar hoe gaan Namibiërs weet, okay, ons het nou werklik die groen waterstofprojek in werking gesit, dit is nou 'n werklikheid, ons gaan nie oor 'n jaar of 2 besluit, ag kom ons los nou maar die hele ding. Kyk, ek dink 'n mens moet in ag neem dat groot verandering neem tyd. Jy weet, kom ons vat nou die voorbeeld van die olie. Ons soek al jare en jare en jare. En nou het ons die olie gevind. Maar net omdat ons die olie gevind het, beteken nie ons is al by die vervaardiging van olie nie. Ons is nog nie by daai stap nie. So ons moet nog daai paadjie stap. Maar die gedagte is, en dit is ook iets wat die regering oor die algemeen aanmoedig, is dat jy moet jouself inlig en voorberei en reeds begin deelneem waar jy kan, sodat wanneer daai geleentheid werklik vir jou waarheid raak, is jy geskik om dit met al twee hande te kan gryp. Dit is dieselfde boodskap wat die voorstanders van groen waterstof hier in Namibië keer op keer probeer nadruk, om te sê, vind uit wat gebeur, wat dit behels, wat dit alles oorgaan, en bemagtig jouself, want jy hoef nie noodwendig 'n wetenskaplike te wees om te kan baat daaruit nie. Elke ontwikkeling kom met sy insette, en soms is dit so eenvoudig soos 'n bord kos, dit mag wees aflewering van bottel water, daar is allerlei geleenthede en vaardighede wat nodig is. So as jy jouself kan inlig en dan kan bemagtig met daai vaardighede, dan kan jy die geleentheid gebruik. Ja. Jy hoef nie wetenskaplike te wees nie, as jy moet swys, of jy moet die spysenier wees, of jy moet die bouer wees, daar is 'n plekkie vir almal in die groen waterstofbedryf, en ek dink die oliebedryf en al wat 'n bedryf is. So ek dink die kennis kan jou nie skade doen nie. Glad nie. En as jy jouself by daai vlak van gehalte kan bring, dan is daar miskien nog ander geleenthede wat jy nie verwag het nie, wat se deure natuurlik skielik vir jou oopgaan. Hoekom nou nie? Ja. So bemagtig jouself met die kennis, ons lewe in 'n kennis en 'n inligtingsera. Kry die inligting, bemagtig jouself om daardie geleenthede aan te gryp. Ons gaan kyk nou na die weer, sodat jy môre as jy aantrek, jou regte geleenthede aangryp. Namibiërs Engelsstories. Henriette Lambrecht in Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou donderdag. 'n Sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 24. Ook sonnig in die ooste op Gebabes met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 25 en gedeeltelik bewolk oor dele van die noorde met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29 op Rundu. Sonnig môre aan die kus en reg oor die suide met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius op Swakopmund. 'n Sonnige dag môre op Arnhamsvlei met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en ook sonnig op Rehobot met 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 25.
Veelvuldige sklerose is 'n siekte wat die afbreek van die beskermende laag van senuwees veroorsaak. Ook bekend as MS, kan dit gevoelloosheid, swakheid, probleme met loop, veranderinge in sig en ook ander simptome veroorsaak. In MS val die immuunstelsel die beskermende skede aan wat senuweevesels bedek. Dit staan bekend as myelin. Dit onderbreek kommunikasie tussen die brein en die res van die liggaam en uiteindelik kan die siekte permanente skade aan die senuweevesels veroorsaak. Simptome van MS hang af van die persoon, die ligging van die skade in die senuweestelsel en ook hoe erg die skade aan die senuweevesels is. Sommige mense verloop die vermoë om op hul eie te kan loop of kan hulle glad nie hul liggaam beweeg nie. Ander kan lang periodes tussen aanvalle hê sonder enige nuwe simptome en wat as remissie bekend staan. Die verloop van die siekte wissel na gelang van die tipe MS. Daar is geen geneesmiddel vir veelvuldige sklerose nie. Daar is egter wel behandelings om die herstel na aanvalle te bespoedig, die verloop van die siekte te verander en ook om simptome te bestuur. Ons gaan maak nou 'n draai by Fishcore om te hoor hoe hulle hul reputasie probeer red na die sogenaamde Fishrot skandaal. From my appointment in 2022, we found the company just coming out of the well-known, infamous scandal that rocked the nation. And I was assigned the responsibility to turn the company around, both from the financial dire straits that it was in, both the reputational damage that it went through, and also the employee morale that was also at its lowest. Now, having spoken about it in 2021, the company was in a serious crisis. Employees were not paid at some stage, the company did not operate at some stage, vessels did not perform, and I found a situation when I joined the company. Now, when you join from outside, you don't really understand the enormity of the issues that you will find. I found a very difficult situation. In fact, most of my friends, family were asking, why are you going to throw yourself in such a deep pit? And I like challenges. I have set myself some goals as a transformational leader in my different roles that I've played before, but on a smaller scale and departmental scale at companies that I worked for. But this is now a company that I'm taking on that is really on the ground. So what we found was a company that did not really have an executive management team. There was nobody. When I came, there was no finance head, there was no operations head, there was no legal person. So it was really a depleted management team. I first had to recruit competent people. Now, a company like this, you need to take time because you don't want to bring people that are not ethical, because that's what destroyed this company, ethics. And the process took a few years to get people on board that are like-minded, that believe in the real transformation of this company. So that was one of the issues. The other one was when I came, also there were bad union relations. Just a month after I joined, the trade union called a strike. Now that was really being thrown in at the deep end. There was already a certificate of unresolved dispute issued by the labor commissioner, and I had to just accept the situation as it is, and then had sat down and talked to the trade unions to find an amicable outcome.
The strike took 2 weeks, caused a lot of damage, about 14 million loss for a loss-making company already. So it was really a terrible torrent time, if I may call it. But we resolved the strike in February, and we sat down to set out our goals. I had my 90-day plan. What do I want to do in the first 90 days? What are the key issues that I need to attend to? And buying in from the employees was one of the tasks that I set myself, to convince them that I'm here to support them, to help take the company away from its image. So we did a couple of programs in that respect. And I think one of the jokes that go around now was, the analogy that I drew was that we are going to bake the cake. Do not start eating the ingredients of the cake yet. Let's bake the cake together. And once we bake this cake called Fishcore Revival Transformation, we will be there, and then we will slice up the cake and start eating it. And that was one of the things that we rallied the employees behind. It took some time. You know, when you are in a spot like this, checking a company like us, it takes a years. Destruction can happen in a wink, but building takes time. And building without the necessary resources, financial resources, was difficult and is still difficult. We obviously tried talking to our shareholder to inject some funds. We have capital projects that we need to embark on and so forth. But it came in drips and drapes in the form of quota, not always sufficient, but we got the support at times where we needed it. The major issues that we dealt with was that we needed to have a strategic business plan. Now, to develop a proper, workable, bankable strategic business plan requires good consultants, reputable consultants. Now, they don't come cheap. So can you imagine? We want good partners to help us. We don't have the money to bring them on board. Again, that was a challenge. We went through to the ministry, long story. We did manage to get a good consultant on board, negotiated a good deal, and we started working on the 5-year integrated strategic business plan, which is now being completed, submitted to the minister, first round, approved in principle, but we need to submit some complementary funding plans of how we should implement this strategic business plan. So we are at the tail end of that strategic business plan. The other critical issue that affects Fishcore is that due to the dilemma that we faced, we lagged behind with approved annual audited financial statements from 2020. So to get that done is a serious mission because there are gaps. In terms of audit verification, the governmental objective quota is in the domain of the minister to determine, and he needs to give an opinion on that. Unfortunately, the minister that dealt with these issues is not with us. So the subsequent ministers did not want to put their signature because they were not there. So that dilemma kept on and on and on until at the time the new board was appointed and we agreed that we are happy with a qualified audit to get it at least done. So that being said, the previous auditors that we had resigned, coincidentally bad. We then went on the market to recruit new auditors, and a reputationally damaged company
has difficulty attracting again auditors that would have confidence to come on board. So that mission took a long time. We did eventually get auditors. The audits are currently ongoing, and hopefully by the end of July, towards the middle of August, we should have our annual audited financial statements up to date. So we are moving in the right direction. All these things are required to comply with PEGA. So we are also not complying with some of these requirements of the Public Enterprises Governance Act. We are cognizant of where we are failing. We don't dilly-dally around it. We put it to our principals that we are working on these plans. And slowly but surely we are getting there. So that will then be done. The business plan is complete, and we will do the funding plan. And with the audited financial statements, obviously, you are able to engage financial institutions to get funding, not only capital funding, but funding to close the gaps where you are. The company has historical debt that it inherited. Historical debt, significantly high legal fees, because we are defending and we are in courts and we are through serious litigation issues to defend and get out of bad contracts that were entered into by our predecessors. Now, these are legal documents, legal contracts, which are enforceable, but you can also get out of it. So we are in the process of getting out. And getting out takes good senior lawyers to defend, because the oppositions are still claiming these contracts are enforceable. And therefore, getting senior counsel on board requires resources. And that depletes a lot of our operationally generated resources, because we don't have capacity to get loans from the banks tied to the absence of annual financial statements, audited annual financials. So these are tricky situations. So that being said, we hopefully by the end of this year would be in a completely different space where we could say now we are ready for the next phase. Dit bring ons aan die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag sien op netwerk televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25, is ook oneup2.com. Dit is natuurlik om 8:00 die aand. So tot môre van my, Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span. Is dit mooi bly.